sign na edwam etie preview GH ya fato ye ho so se ye na ye bo ewura edwam na ya hwe sign na enoma aduane a ye di ntare mpaboa noma ye de kan ye ho no ne bo no akodu Benny first no na ye ton box no 20 cedis by 3 months ni box no shemu 24 we kitikiti se ye ton 30 cedis we na ye ton no 16 cedis se ye ton ba ko 24 cedis just last week here and ye man ekosoro bia bo akosoro we na ye ton 120 se ye ton 140 a box oil 25 liters na ye ton 380 360 say ye to ba ko 470 increment of more than 100 cedis and a rice and so na ye to be 330 say ye to be 380 into the money there bebre na ne bo cost oil previously be say 3 months ago 1 liter na ye to no be say 16 cedis say ye to no 25 cedis ideal milk say ye turn 12 cedis and so na ye 8 cedis and ye man bebre wo ho ane bo ekoso onga cube na ye turn 12 cedis say ye turn 17 cedis per box enti ne man no ni nyina bo ekoso magi cube ye turn magi cube na ye turn 12 cedis say ye turn ba ko 17 cedis and ye man no say de ebro so ye slaban so meboa yen anwa sachet ye turn 17 cedis ba ko pese we 17 cedis say ye turn 20 cedis enti enema na ekosoro ne de anu aye den ye sraban omo adjust de ma kakra ma yen se de be ya oman ni modwu a yen so ye betimi atena ma yen so ye ho ato yen no na ye share paint rubber no 30 cedis afi we ni je ne esan enoma ekonomi ti je na ntimi anyefo say paint rubber ni 50 cedi and at tomatoes konko ni 20 cedi na de tie ne say nanka afibia beduru anka ba this time and ye jene aba ntinka yefo nka paint ni kra wa say ba this time ki obetimi aton be 20 cedi na so afiwe de ntimi amasa e ba na chikura no and ye 40 cedi the way pada na apemfo ekowo a omoje ewo hospital ema omowo so first no na 9 cedis ene 12 cedis baby soap way first no na 13 cedis ene 16 cedis parazole 8 cedis 50 pesos ene 11 cedis dettol 11 cedis ene 15 cedis wipe no na 9 cedis ene 13 cedis Geisha soap first no make say 3 months ni no na 5 cedis 50 pesos and 8 cedis first na 5 cedis say 7 cedis say once 3 months ni no ni e ton 35 na sisi 48 cedis first no obi ba de no oto bi a 3 box no eni oba bi a ya half box sanity izi bia o come in sebuma etimi can na to box enso ni no anfia ku an kwa we die ene man de ne bo kosuru se na first de kwa na nya no sisi ube ko ne atum etinu nya se na first na nya ne biem first no na me fa bi na bag no school bags ne oni bi fa bi na de no na selection no fa unya dodo na dodo na unya no so ye fe aya no ne to no 1008 ba je say no kwa de obenya 1008 no ye bi no obe ko no say 2500 ya tutum e di so ba first no so twa na de ba ko be gi be say 20 cedis ya say obe ton ba ko be 40 cedis e bi say ni nema kwa na ekosoro first no be 3 months ni na tomatoes paint rubber no na 50 cedis and paint rubber 100 cedis oba olonka eketwa no a first no na 30 cedis and 50 cedis oba nioma boa ewo we mu a be 3 months no na 15 cedis and 30 cedis enti tomatoes bo no wo hwa akona nim ye ba ai bikutai pona kane no na baako 5 cedis pona so ope pona edi a 12 cedis jesi nika wo beton te se e bia
7 cedis ana 8 cedis a enne we untimi nton ne sa jo ton ne be 10 one ton ne 10 12 a enso ebi kura ton ne 15 jesi nika so nti enne we me ton ne 12 cedis so what you see yes ninka paint rubber we ninka white no 20 cedis and they say 25 be 3 months new ninka we ni 20 15 cedi ninka yellow na 20 and say we ni 25 cedis yellow ni so 30 cedis and so no say no kwaku afọ no se ne ma bo ayedin so so mo atoto mu bibia na no refer ne so it amaye so ya ntumu enye yie first so ninka ye bo ne 1 cedi say ne ye mo ne 1 cedi be mu we 2 cedis say sa na ye no Makoyi aye hui first no na be 3 months ni no na ne bo no paint rubber 20 cedis ene kokko no 40 cedis green one no enkane no na 20 cedis ene paint rubber no 30 cedis first no ena nsasa no ye bo no 2 cedi inde ye bo no 5 cedi anu po so anto o mo tompo na o mo kasa apofo no so o mo kopa o mo nyanam intina ye bo no sei o ye no so o mo nya bi nkopo intina ye bo no sei no nti ukoto na bi na wuta kitwa bi no abobo de nti ye so ye bo no so ye so ye abo no mesa obeso o mo ta no o mo ye mo hihye won